алтындарым мен берекелерим кандайсыңар? Силерге чоң ыраазычылык. Азыр элдин баарынан куттуктоолор келип атат. Мен кызым азыр офисте. Мен офисимде мастер-класстарга даярданып атат. Онлайндан акча табууну үйрөтөм деп. Мамасына окшоп тың болуп, Кыргызстандын керегине жарайм деп жакшы жолго аттанып атат. Мен айтып атам, Кудай бар. Кудай бир бар. Кудай эмгегиңди жебейт. Ак сүтүңдү кечпейт. Только биз сабырдуулук менен жана чын жүрөгүбүз менен эмгек кылып эле өзүбүздү жакшыртып, өзүбүздү астыга түртүп, аялдар чөкпөшүбүз керек экен. Кудай бар, кыздар, Кудай бар. Девочки, спасибо большое. Столько поздравлений пришло. У меня такие классные мои подписчики, самые лучшие подписчики в мире. Вот мы с дочкой сидим в горах, кушаем панель. У меня дочка чуть привыкает к блогерской жизни. Здесь у нас речка, там у нас горы. Спасибо вам. Вы тоже молились, я знаю. Мы все молились, все мамы Кыргызстана переживали. И вот сегодня дочь у меня рядом. Я вот сыплю